Assalamu alaikum YouTube көршілер. Daha bir жолы ұшырашып қояқ. Таласа бұласы Қарабұрақ мал базарындамыз. Жылқы базарына келдік бұл жерде. Біріншіден Байкөбістен тартып баштайық. Ассаламу алейкум, қандайсыз? Қаншадан сатасыз әке бұны? Aldım. Алып қойсыз бұл жерде. Қанша oldu? 91. 91-ге алып тұрса. Алып қойдық. Жақсы алып тұрсыз. Nereden sen öyle? Ya. Tat öyle. Çoğuyla jetolar ketip atkanda. Bu qancha oldu? 12 degan var ekan. 12 deydi. 12 kettakkan degan aygan. Jayıgı şiyüzde жүрген aygan. Soğum da? Anan aytadың da atam o кезінде atam beldi öyle iki kempiri var öyle atam qartayıp kaldı degende ayta. Bazı qancha? Bazı 130 bin lira. 130 bin var. Çekeni geldi bende. Assalamu alaikum. Telefon nomeri aytып qo'yish. Bu yakın telefon cezası. Жаңазыйында салгам. Telefon aytып qo'ysiz aka. Жалаң жүрдү. Yo. Telefon aytib qo'yish aka. Telefonum Telefon nomeri. 551 13 28 23. Şu nomeriga байланыш qilib, at jaqqan bo'lsa unda aka. Bu yerda ne kishiden azulanızdan tutar. Өзіме жақтымда құлдашыч. Ол ақада чабылғанда? Чабылған. Быштызында чабылған. Азыйында, жаңазыйында салды қошымен чақырмаған жоқ. Бұйыл қарман келді. Bir de жыл қарман бағылған. Анак. Жайыр. 90 mı? 95? Qancha baylandı bu? 2 ay baylandı. Yaşı qanday? 95 sura oturdu ama 2 ay baylandı dedi. Men çakır oturacağım. Bu qancha ekan? Жоқ. Ya. Bazı aytib qo'ysan? 110 deydi bunu. 110 sura otur. Çekçeygen beyken o. Qancha dot? 100 deb qo'ydi. Siz qancha dosiz? Aramdasiz. Ya. Жоқ olsa. 100 deb turibdi. 100 olsa berem deb turibdi. So'g'imda? Qazag'anda berkan. Bo'z. Ha, bo'z. 100 bo'lsa berasiz. 100 ko'rinib tazag'anda be deydi. Yashi qanday? 4-chi. Nomerini aytib qo'ying. 772 772 76 25 16 şu nomerga байланыш qilib chekcheygan ekan. Gördü. Turgan ekan so'g'imlar qatoridan. 3 pazar var. 3 pazar var. Bundaylar kel ketken şöyle olacak gibi. Ben ayıldım. Qanchadan bo'ladi? Ayılıyorsun özüne. İşte niye? Ya. Yemeği olup kaldı. Ne oldu? 80 görüyorum, ne oldu? 95 otam. 90 görüyorum bunu. Benimki 15 otam. Aman ne pazarda aldım kulesi. İyi 115 mi geldi? 115 geldi. Arkadaş oldu. Boz bu. Narkıda 115 he? Bordoklar. Büt bordoklar ekan. 95 otam 90 görüyorum. Bolar 100'ge oladi deydi aka shuni. Bir ay baylanib tur. Ola so'rab ko'ringlar qancha dotdir? Ya. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Assalomu alaykum. Assalom. Qancha bo'lsa do'sting sen? Uchovi. Ha. Qanchadan do'sting endi? 98, narximiz 95. No 100 ekan. No ko'pda 98 deydi. Narxi 95 ekan. Ana ketdi. Qancha baylandi bular? Yoshlar qanday? 3 ay baylandı. Aha. Yoshlari Bishda aytaman. Telefonini qoldirib qo'ychi. Qo'qsan o'sha yerda so'rashingizlar da shi. 707 27 91 27 91 nol shu nomerga байланыш qiladi. Yoqlarni ko'raylik.
Чоң бийик атты тартып коёк. Тартыңыз. Мен тартам. Канчада болсоңор? 130 сыр отыр. Ого 130 сыр отыр Кашкага. Жашы кандай? Бышты. Бышты, Бышты байталбы? Бышты байтал, аз ичма байтал. Я. Полукровка дейм. Полукровка дейт. Болор канча болот экен? 125. 125ке болот дейт болор. Телефонун калтырасың? Ошактан өтөй. Телефон мындай делек. Кантан табатын? Базарда элес го. Бей. 60 туаттыр bunu. Bundan çıkma baytal. Bundan çıkma baytal deydi bunu. Avaylaqlı. Men tappa. O, sizler taqsayt. Bunu iş biyaqtında qancha dostlar? 74. Bunu da 70 tuаттыр mındaki. 70. Nega tapotsan qaysi? YouTube'ga reklama qilib beryaptın sizler. Turartib ekan oldu. Жирол пелинг мен айтчы. O nerede? Toratlı. 80 sır ot al biyaq. Sizler 80 basın. Bolar 80. 77'ge berip atabı. Şunu tartib mı? Non 77'ge berip atdır. 80 deydi. Көріңіз ака. Айтып көңілдөнүп койсок. Be qancha ekan qumni be? 130 ошондой эле болмокта. 100 ekan, ha? Erkek bir qumni Эркек о. qumni erkek ekan. 100 sır otdur. Qanchachisi? Экинчиси. Үчүнчүсү бар боз. Bo'lsa üçüncüsü. Boz bu. Yürüdü. Biyikken yaxshi ele 120 deydi naka. Qancha dostlar shuni? 7 yaxshi. Qo'yishni. Soyğonga deydi bunu. 150. Qancha ekan? 150 kilogram dedi. Qarg'a soyğonum 70. 70 deydi onu. Bunun bunda qancha dostlar? 80. 80 ha? Boz bu. Bunun yaşı qanday? Altın tuğan. Altın tuğuptur. 80 deydi naka. Бар, bizi baylangan bo'lsa. Allah. Boz beyni qancha dostlar? 85. 85 deydi. To'yinda qoldir. Bunun yaşı qanday? 5-ci tot. 5-sini tuvat ekan bu yerda. 85 deydi. Kim var? No işinki. Düz bu. Düz deydi. Yaşı qanday bunun? Kaçıncı tutu? 3-cü tutu. 100 tuvatırız. Жаңағы содалаш отқан 78 жарым болыптыр. 80 отқаны. Бұл екі қаншадан екен? 70 lira attım. Екі күлікті. Бұл 55-те. Нарқына 70 оттыр. Кешіне көріңіз, базын сұрып ойлауыңыз бияқтан. Кешіне көріңіз. Тайлар жаққа келдік. Тайын қанша екен дозым? Қаншадан? 35? 45 дейтін әке. Урғачу? Еркекте. Сенгісі дозым? 70 екен сенікі. Еркегі? Сенікі урғачу екен. Қашқа қанша екен қашқа? 60 деп var. Қашқаны 60 доттыр. Қанша bu? Қаншаға кетті? 34 болыптыр. Urğacı erkek. Еркек екен. Қаншадан екен бұлар? Қашқатай данчак сатылып кетті. Кетіп қалды ғой? 68-ге саттым. 68 болыптыр. Onu 50'de otam bu çekeyim çakan. Düşük görelim. 5'e çekeyim düşük görelim. Onu 65'te oldu. 60 alır. Bunu 65'te olsun. Şu ekon satı kezinde. Bu satılat, narkoda satılat.
Могу сатылат. Долларында 50 да, мында 55 турат. 50 болса кетет. Бул да сатылат, Олар канча болот? Бул деле 50 болот. Олар ошол, Вот телефон номерин ылдый жагына 700 2 77 12 27 да. Şu номерге байланыш кылам мынакей, көрдүңөр. Чек-чеген алып. Канчага кетип калды да. 70 деген болор эле жана. Өзүнүн тууганчыктерин алып койду. Силер өзүңөр мындай жакшы сатасыңар, билем да. Тур артыбы деген. Булар канча экен? 35. 35тен беки о. 35тен экен. Эркектерби? Бургасы. Бургасылар экен. Экон 35тен дейт. Жандагы чоңураак. 32 бул. Бул да эркек экен 32 экен. Турбалар кымбат болуп кетти. Канча экен? 48 деп атабыз. 48 эркек. 48 сурап отур буга. 48. Я. Неме ургачы экен, эркекте адаш болуп тур. Ургачы. Мен башка нерсе сурап атам экен. 27 сурат. 27ден сурап отур үчөөнө. 28ден берген жокмун дейт. Үч жабагына. А канчадан сатасың өзүң? 30дан сурап отур мынакей. Жылкы базарындабыз. Канча экен? 40 дейт муну. Ургачыбы? Эркек. Эркек экен. 40 сурап отур буга. Тайларды сурап коёк. Нормально дейт. Канча башын өрдү? 6 баш. Болгон экен. Алыстан тартпайын, сәл жылып койгула, 30тан дейт. Ургачы эркектерин айтып. Эркек, бүт эркек. Бүт эркеги 30тан дейт барды, 6 баш. Молодец. 27 болса керек. 27ге бересиң. Сен кич дос? Канчадан? Я. Экон 30 тотан муну. Муну 40 тосуң, ургачыбы? Муну 30тан экен. Канча экен? Тайлар канча экен аке? 30тан экен, а? 30, 25, 28, 35 аргандай экен азыр. Жабагылар. Тайлардын баазын билдик. Тайлар деген өтө жиш. Баазын сурап бүтө албайсың. Ушул 30 чаканактары 30, 28, 25тен экен да. Меңгис жазып. Канчага сатып отур? Жан койду. 32'ye vermiyor diyeyim, 32'ye vermeyeyim bana kaldı. Ne mengis körüp Son ne? İyi dolan iyi gör. Олақ наттарынан biraz тарт қойық. Қанша досың досың? Я. Қанша досың? 130. Ne istedin? 130 deydi onu. Улақ қанша қазым? Улақтық қой? Я. Чау леле екен әлі. 130. Ассалаумағалейкум. Валейкум ассалам. Кандай? Не сатайын екенсіз бұл? Қанша дос? 135 дейтін оны. Шу жаққан болса хабарлашыңыздар, тауып берем езін. Хабарлай бер. Sen getirmesen bolmağa mı? Покровский. Getirmesen. Болмаса үйден тартып береміз дағы. Айғырды. Неме бұл? Ютубқа да? Ютубқа раза шығарып қой. 200 дейді бұны. Я. Қоя 5. Телефонын айтыр. Телефонын айтыр. Телефонын айтыр.
708 78 86 75. Артынан да тартып Кыскандар болсо буга көкбөр ойнойбу. жаңазый жаска. Жаңазый дейт жаска. Үйрөтүп чапсыз. Үйрөтүп алат өстөр. Базы 200 дейт, телефон номерин сурадым. Yok, 2 baz alып койдум. Айтылды. Кыскандар болсо чалгыла. O kança eкен eкен? O 150 sura otur mu? Hayır var. Артынан да тат koyup. Үй деген. Туғандар бүгін жылқылардың базына білдік, қанша екен, тайлардың базын білдік. Азыр қой жағын тартып көрейік.